त किन हाम्रो धाजु गर्न भएपछि आफै भइहाल्यो ऊ त पलममा पर्दैन गणेश बेदीमा हजुर गणेश बेदीमा अरे त्यसले गर्न नराख्ने अरे गुरु चामल लिन को जानुभएको आएको छ बाबु उठाउने गर्ने भाइ उठाउनै लिएर आइयो मैले बनाएँ आमा अर्को दियो भेट्यो केही ओम श्री सते लक्ष्मी मुश्किल है बात कर ले भाइ त्यहाँ त्यही होला हेर डलर पैसा डलर होइन एउटा आउँछ चाहिएको खै त पैसा ओम पूर्वे रक्षतु बाराः भाइ पूर्वपट्टि ओम श्री सते लक्ष्मी जपद्रा बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातमिषन्निकानं वैमैकानं सर्वलोकं मैकानामाश्री सते लक्ष्मी बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातमिषन्निकानं मैकानं सर्वलोकं ओम पूर्वे रक्षतु ओम पूर्वे रक्षतु आग्नेय गरुडाध्वजः दक्षिणे पद्मनाभो नैऋत्यं मधुसूदनः पश्चिमे पाद ओम नारायणाय नमः स्तौ प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः ओम गंगायै नमः यमुनायै नमः सरस्वत्यै नमः स्तौ प्रक्षाल्य त्रिवेण्यै नमः पृथ्वीलाई यसो गर्दा ओम पृथ्वी मेरो पृथ्वी शिवी सुतरत्न गुरुदेवराज नमः पवित्र करणे विनियोग बोल्दै चार बजे ओम पवित्र स्तो वैष्णव्यं सवितर्वाः परशवाः वत्पुनाम चित्तेन पवित्रेण सोम सर्जने सोवणं चरित शरण्य शिवणं चरित सदनमसि गरुडचित्र सुषमा श्रीवं वरुणाय नमः गंगायै नमः सरस्वत्यै नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे कण्ठाक्षपुष्पाणि ओम पवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थानां ओम पुण्डरीकाक्षमुनाथो ओम पुण्डरीकाक्षमुनाथो ओम पुण्डरीकाक्षमुनाथो अथा स्वस्ति वाचनम आत्मपुष्पनि ये एउटा प्र्याक्टिस गोदान गर्नु श्रीमद्दिभ्यः सौरभेभ्यः नमो नमः पवित्राभ्य नमो नमः ओम गवे नमः सर्वे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि ओम तो पैसा निकाला बाहिर आग्रसेन रजसावतमानो निवेशेन्निमित्तं मत्सन्ते हिरण्येन सवितार्थेन देवो ज्यातिभुवनानि वज्यन् ओम ब्रह्मणे नमः प्रजामेत्र वेदवसन्मेत्र पितगणामेत्र सगणामेत्र छान्दाः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानः शक्तिब्रह्मणो निद्युत्यपराधे श्रीवेदवारः कल्पेव सत्वारि मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगसमधर्णे भारतदेशे भारतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यवर्तगृहे सान्तर्गतमध्य उत्तरप्रदेशराज्यान्तर्गते मध्ये मथुरा परिमण्डलान्तर्गते श्रीराधाकृष्णमहाराजक्षेत्रे परं पवित्रवृन्दावन नाम स्थानमध्ये हेतामलकुण्ड श्रीराधा मोहन कुञ्जासनमध्ये श्रीभगवते राधा मोहन सन्निधाने समस्त आवाय स्थापित देवतानंद सन्निधाने गोविंद गोपेश्वराणां
गोब्राह्मणानां संविधाने षष्ठी संवत्सराणां अध्यक्षतादिनाम आरती मैले गर्दैछु श्री राधे तत्सत नमः। अब गाईसँग प्रार्थना गर्ने हात जोडेर कपिले सर्वदेवानां पूजने शिरोमे गावो म भक्ता सन्तो गावो मे सन्तुष्टा गावो मे देहं सन्तो गवां पद्यवसाम्यहं गवे नमः सर्वो नमस्करोमि गवे ओम महा ओम नमः ओम महा ओम गन्धत्वरन्द्रादजं सपुनवरे विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि स्वस्तिनः भोगा विश्ववेदाः तारिक्षोरिशने मे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुदः श्रीमातरः शुभं जावानो विदते पुरमयः अग्निजवामनवः सूरतक्षो विश्वेनो देवा अवसादन्यानो मयारे शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवे शान्तिरापः शान्तिरुषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरुरजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सच्चिपुरन्देवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे सैव विघ्नतत्तनदायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सन्तु नः सिद्धे ब्रह्मेशानधरा विश्वेशां माधवं दण्डपाणिं च भैरवं स्वस्ति वाचनपूर्वकं पुष्पाणि समर्पयामि। वो गणेश जी में चढ़ाई थी एक जन इतना बस में भाई यहाँ तो भाई ओम दक्षतोम 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 विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो निदित्य परादे श्वेतवाराह कल्पे वैवसत्वादिमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगस्य प्रथमचरणे भगते श्री राधा कृष्ण महाराज क्षेत्रे परम पवित्र वृन्दावन नाम स्थानमध्ये दामनलकुंड ग्रामे श्री राधा मोहन कुंजास्वर मध्ये श्री राधा मोहन सन्निधाने पुराण पुरुषोत्तमाय गोविंद गोपेश्वराणं गोब्राह्मणानां सन्निधाने षष्ठी संवत्सरे उत्तर घोरार्धे वसुंधरितो महामंगलप्रदमासानां मासोत्तमे मासे चंद्र शुक्लपक्षे गुरु श्री चंद्रे तेषु यथा तेषु सकलगणविष्टाय मध्ये अमुक सरमडो मम बटुका आफ्ना बटुकेहरूको ती बाबुहरूको नाम लिने हजुरले उता लिने जन्मन दुईटै नाम के भन्नुपर्छ। षोडश मातृका पंचोंकार अष्ट चिरंजीवी नवग्रहादि देवतानां चत्वार वेदानां ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि ब्रह्मा विष्णु देवतानां तथा कुंडस्पते तथा कुंडस्थ देवतानां पूजन पूर्वकं कर्मणि च अहं करिष्ये दूरमुदरे विदयं सतशतशतैवैति रङ्गमञ्ज्योतिरेकन्तन्दे शिव संकल्पमस्तु सद्य सन्तो जजमानस्य काजातचक्षो सूर्योदयत श्रोत्रद्वायुः प्राणसमुखात् नारायणाय नमः आवाहयामि
Sige po, स्नान गराउनु पर्दैन ओम कर्म साक्षी दीप नारायण ओम गंधद्वारंद्रादभ्याम नितपूर्णं करेशनं शरीरं नैवेद्यं देवयामि विद्यां साक्षी दीप नारायण नमः नैवेद्यं ते आचमनीयं जलं जलं मध्ये मध्ये पानीयं उत्तरपोषणम् आचमनीयं जलं तरे सहस्रपादाक्षिशिरोरुबारे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे ओम कर्म साक्षी दीपनारायणाय नमः प्रार्थना पूर्वकं फुलती बरता ओम दीपनारायणाय नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारोम ओम दीपनारायणाय नमः ओम अनया कृतया पूजया कर्म साक्षी दीपनारायणाय प्रियतः नमः पृथ्वी जगद्बृहस्पति एकमिमं तन्नो तरिषं जगगुं समिमं ददातु विश्वे देवा संयमादयन्तामो प्रतिष्ठा स्नानं जल चढ़ायुक्ति ओम पादयोः पाद्यमस्ते सेवमस्तु शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रं ओम युवा सुवासा परिवीतागासुश्रेयन् भवति जायमानः तं धीरा च कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्ता वस्त्रोपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि आचमनीयं जलान्ते सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि गन्धद्वारं दुराधर्षामित्तभूषणं करेशनेमीश्वरि पुष्पाणि समर्पयामि यज्ञभूमये नमः आधारशक्तये नमः कमलासनायै नमः व्रजभूमये नमः नैवेद्यं च निवेदयामि नैवेद्यम् ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शेषरोजोः समवर्तत पद्भ्यां श्रोत्रादकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि सबलतां रमद्रवदक्षां च निवेदयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजविभावसो अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं ॐ पृथ्वी त्वयादिता लोकादेवं विरचनादिता त्वं तधारे मां देवीं पवित्रं गुरुचासनम् ॐ यज्ञभूम्यै नमः नमस्करोमि यज्ञभूम्यै नमः वाहकचामल्यं मुस्लिम अंबिके बालिके नमः काम काम कीलवासिनी ओम गणशाम्बिकाभ्यां नमः कृष्णनागिनी आवाहयामि स्थापयामि आवनार्थे आसन भाइ तिमी आउ न ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः यो गौरी गणेश जी का पूजन हुँदैछ है ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोर्गमुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे शानीयं जलान्ते पंचदेव्यन्त वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रवस्त्रान्ते आचमनीयं सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतदुर्वाङ्के नानापरद्रव्याणि समर्पयामि सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि धूपं दीपं धूपम् आग्रहापयामि एउटा धूप जलाइदिउँ न गाई ओम वनस्पतिरसोद्भूतो पुष्प माला पनि ल्याउँथे एक एकवटा ओम माल्यादेनि सुगन्धेनि मालत्यादेनि वै प्रभो मया हरितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदीयतामा पुष्पाणि जल चढाइदिउँ मध्ये मध्ये पानीयमुत्तरापोषणमानि समर्पयामि सफलतां लं दर्पदक्षां च निवेदयामि ओम हिरण्यक ओम शर्करा खण्डखाद्यानि दधि क्षीरगितानि च आहारं वंशभोजं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं निवेदयामि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां त्रिपदीयां हृदयेषु ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्तानां भयं कर्तव्य भाइ तो प्लेट मगाइयो प्लेट मसिन सरस्वत्यै नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ध्याय आवाहयामि स्थापयामि आवनाथे आसनाथे अक्षतं समर्पयामि ओम कलशस्थापन देवताभ्यो नमो नमः अक्षतं कलशमा शान्ते स्नानं समर्पयामि शानीयं जलान्ते पंचामृतेन स्नानवं पञ्चनद्यः सरस्वतीमभयन्ति सद्रोदश सरस्वती तु पञ्चदासोदेशे भवसहिता शुद्धोदकस्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रवस्त्रान्ते यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं गन्धद्वारं दुराधर्षामितपूर्णं कलेशरिमिशलिं सर्वभूतानां तामियोपवे श्रियं मोक्षं नमीव दन्तः प्रियादो गतस्थो गतशुभानुभो विप्राणविषयापते
यो जन्विन्दते हरिः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि ओम माः ओम कलशस्तवदेवताभि नमो नमः मह्यादितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियताम् पुष्पाणि समादां समर्पयामि ओम धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं च सन्दर्शयामि अस्तौ प्रक्ष्याद्य नैवेद्यम् ओम नाभ्यः आसीदन्तरिक्षगुंसे स्रोतयोः समवर्तता पद्भ्यां भूमिरसः श्रोत्रा तथा लोकः न कल्पयन् नैवेद्यं नैवेद्य भोग लगाइदिउँ राय सुमंगलाय सुपासहस्ताय दशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिने जीवनायक यावत् कर्म समासिद्धा तावत् तं सुस्थिरो भव ओम कलशस्थवरो देवताभ्यो नमो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि एक बार जल चढ़ाई दिवानया कृतया पूजया कलशे वर्णाद्य आवाहित देवता प्रियस्तां नमः ओम गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वाहा मातरो लोकमातर प्रतिपुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशे नाते अक्षतम समर्पयामि एवढा कुश रागे देव प्राणपतयन्तामो प्रतिष्ठा वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि ओम युवा सुवास परिभीताग श्रेयन् भवति जायमानः तं धीराच कवयो उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देव्यान्ता शुद्धोदकसानान्ते वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि आचमनीयं जलं सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि ओम गन्धत्वपुरुषमातृके नमो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि ओम महागौर्यसमातृके नमो नमः धूपमाग्रहं भूमिदशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् शर्करा खण्डखाद्यानि ददेक्षीदगितां च नैवेद्यं प्रतिक्रियतां नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि मध्ये मध्ये पानीयं प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरे देवि चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम गौरी समातृके प्रियन्तां नमः एक छोटी जल चढ़ाई प्रतिष्ठं संग्रह अपमृत्यु विवर्जितः ओम अष्ट चिरंजीवी देवताभ्यो नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि आवनार्थे आसनार्थे अक्षतं समर्पकुशखण्डं समर्पयामि प्राणप्रतिष्ठामि ओम ददातो विश्वे देवा संयमादयन्तामो प्रतिष्ठा पांचों फूल जलान्ते पंचामृतेन सानवं पंचनद्यः सरस्वतीमपि सस्रोतसः सरस्वती तु पञ्चदासो देशे भवसहिता शुद्धोदकसानान्ते वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि आचमनीयं जलं समर्प्य यज्ञोपवीतं यज्ञोपवीतमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि सचिञ्जीव देवता प्रियन्तां नमः योनिवसतत्समिवं ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम गायत्री देव्यै ओम गायत्रेति जगत्यानुषपङ्क्त्या सह बृहदुषयः गगुसोचेवे सम्यन्तु ओम गायत्री देव्यै नमः ओम समर्पयामि सानियं जलवस्त्रोपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे यज्ञोपवीतं च समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवेतं प्रजापतये साजं पुरस्तात् समुद्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज आचमनीयं जलं समर्पयामि आचमनीजलान्ते सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि ओम ब्रह्मादिपन्परे एवानो दुर्वेपतनो सहस्रेण सत दुर्वाङ्कुरान्ते नानापरिद्रव्याणि सुगन्धिद्रव्यं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धद्रव्यान्ते धूपम् आग्रहापयामि प्रत्यक्षदीपं च सन्दर्शयामि अस्तौ प्रक्ष्याल्याः नैवेद्यम् तुमी सफलता बलम द्रवदक्षां च निवेदयामि ओम हिरण्यगर्भस्थं हेम बीज विवावसो अनंत पुण्य फलदं मतः शान्तिं प्रयच्छमि ओम द्रवदक्षां च निवेदयामि ओम ब्रह्मादि पंचोमकारेभ्यो नमो नमः द्रवदक्षां ते नमस्करोमि फूलात्मनि प्रार्थया पूजया ब्रह्मादि पंचोमकाराः प्रियन्तां नमः अब इष्टवर्तं समर्पयामि सर्वांगे सानियं जलं समर्पयामि ओम महस्नानियं जलं समर्पयामि ओम ग्रहपीठमण्डलस्थदेवताभ्यो नमो नमः सानियं जलान्ते पञ्चामृतेन स्नानं समर्पयामि ओम
गुरु त्यता पनि हुँदैछ प्रसादायो समग्रम प्रतिमन्धौडा फुलमा ओम गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि ओम गन्धद्वारं दुरादर्शामितमुखं मयि घाणाम ओम काण्डात्वरो हन्ते परुगः परुगस्वरे एवानो दुर्वे पतनो सहद्रेण गतेन च ओम माल्यादीनि सुगन्धेनि मालत्यादिनि वै प्रभो मह्यारितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियताम पुष्पाणि समाल्य एक एक गोड़ा खाना में एक एक गोड़ा फूल चढ़ाई दे ओम गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि ओम मल्ली भवन एक एक गोड़ा गोरा में एक ओम गंधद्वारं दुरादर्शां नितपूर्णं करे शनिमिश्वरं सर्वभूतानां तामि उपवेश्यम्मा क्षन्नमि वदन्त एवप्यामि सफलतां लं दर्पदक्षिणामि ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरन्तकारे भानो सचे भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रह सन्ति करा भवन्तु आयुष वित्तं च तथा सुखं च धर्मार्थलाभो बहुपुत्रतां च शत्रुक्षयं रजस पूज्यतां च तुष्टग्रह क्षेमकरा भवन्तु ओम ग्रहपीठमं पूर्वे ऋग्वेदाय महाप्राणप्रतिष्ठामि मनो ज्योतिर्जुगतमाज च बृहद्बद्रियकमेव विश्वे देवासय्यमादयन्तामो प्रतिष्ठ प्राणप्रतिष्ठान्ते स्नानं पादयोः पाद्यमस्तयोर्गं मुखयाचमर्यं मनो ज्योतिर्जुगतमाज च बृहद्बद्रियकमिमं तन्नोतरितं यज्ञगं समिमं ददातो विश्वे देवस्रोतसा सरस्वतीति पञ्चदशोदे च भवत्सरितः पञ्चानत्यादिनि वै प्रभो होमयालितानि पुष्पाणि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् धूपम् अग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं च सन्दर्शयामि अस्तोकान् आचमनीयं दन्तपुण्यफलदामतः शान्तिं प्रयच्छमे द्रवदक्षां निवेदयामि ओम महायजुर्वेदाय नमः द्रवदक्षान्ते सृष्टिरो सनिधो सुप्रसन्नो शुभरदो भवः अभ्यामि आवनार्थे आसनार्थे कुचखण्डं समर्पयामि प्राणप्रतिष्ठामि ओम मनो ज्योतिर्जुगतमाजक्षबृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्ठं यज्ञं सर्वं दधातु विश्वे देवासय्यमादयन्तामो प्रतिष्ठा होपाद्यमस्तयोर्गं मुखे आचमनीयं सर्वं सानियं जलान्ते पञ्चामृतेन सानभो पञ्चनद्या गन्धाक्ष पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम पुष्पाणि स्मार्यां समर्पयामि ओम माह पश्चिमे सहराणामुपसर्पयामि पुष्पाणि स्मार्यां समर्पयामि ओम पश्चिमे सामवेदाय नमः पुष्पाणान्ते वयुनानि विद्वान् पुमां पुमागुं सम्परिपादि विशदः ओम धूपम् अग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि निवेदयामि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं क्षेत्रोदेवः समवतु तथा पद्भ्याम् ओम सहस्रोता तथा लोकागम्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलम् मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तराभूषणं समर्पयामि समदे नमस्करोमि ओम पश्चिमे सामवेदाय नमः यावतं करोमि तावतं सृष्टिरो सनिधो सुप्रसन्न सुवरदो भवः फिर फूल ले रहा श्याम यमनो ज्योतिर्जुगतमाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्ठं यज्ञं सर्वं दधातु विश्वे देवासय्यमादयन्तामो प्रतिष्ठा प्रतिष्ठां योम तरे अथर्ववेदाय नमः प्राणप्रतिष्ठान्ते तस्नानं जोम पादयोः पाद्यमस्तयोर्गं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे सानियं जलं समर्पयामि सानियं जलोपचारार्थे गन्धाक्षाय नमः पुष्पाणि पुष्पमाल्यां समर्पयामि आचमनीयं जलं मध्ये मध्ये पानीयं आचमनीयं जलं सबलतां स्थिरो सनिधो सुप्रसन्न सुवरदो भवः हजुर जल चढाइदिनु लो अब पनि समर्पयामि ओम गन्धद्वान् प्रदर्शां नित्यकुल्टं गरेशनमीश्वरीं सनिघाणां मम्मयि घाणां सर्वलोकं मयि घाणां भाइ एउटा संकल्प गराइदिउँ यही पानी समात्नु महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय पराजय श्वेतपराः कल्पे दैवसत्त्वादिमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे सप्तपर्वते मथुरापुरीमण्डलान्तर्गते श्रीराधा कृष्णमहाराजगणोर्जत्रे परम पवित्र वृन्दावन नाम स्थानम्
मध्ये तामनलकुण्डे सूर्य उत्तरायणे उत्तरघोराते वसन्तऋतौ महामङ्गलप्रथमासानां मासोत्तमे मासे चान्द्रायणे सूर्यायणे फाल्गुनमासे शुभे शुक्लपक्षे चतुर्थाधराजितेषु सकलकर्मणमिष्टाय मध्येह सुपुण्यथो अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् आफ्नो गोत्र और नाम ल्यो अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक अमुक नाम सर्वणोऽहम् श्रुते सर्वश्रुति स्मृति प्रणोक्त फलप्राप्त्यर्थं मम बटुकः बालकहरूको नाम ल्याउँ जो बटुक हुनुहुन्छ दुईजना बटुकस्य यज्ञोपवीता कर्मणि सङ्गत सिद्ध्यार्थं श्री वेदपाठ रुद्र अष्टाध्यायी पाठ दुर्गा सप्तशती पाठ गायत्री मंत्र जप निमित्तकम अमुक अमुक सर्वणे अमुक 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 गोत्रोत्पन्ने ब्राह्मणाय तुभ्यं महं पीडे छोड़ दिनुहोस् तो उठाउनुहोस् हजुरले उठाउने रक्ति वासनाद् वासुदेवस्य वासितम् सर्वभूत निवासो चे वासुदेव नमोस्तुते एउटा एउटा त्यसमा होइन उहाँले एउटा आसन मात्र लैजाऊ आसन मात्र त्यो होइन त्यो आसनमा गुरुजीलाई देखेको छैन उहाँले आसन देऊ न बस्नला पहिला बिना आसन गरेर हो त आसन हाम्रो प्रतिनिधि एकजनालाई गर्दा मलाई भयो मेरो भाइ त्यसमा घिउ बोलेको छैन आसनले एउटा यहाँ चक्कु छ पानी छैन भने यहाँ जाऊ बरु यतै आउँदा चलिरहन्छ यहाँ बस यो आउनु गुरु यतै आउनु बाटभित्र गर्ने बरन यहीँ गर्नु एउटा सुपारी राखिदिनु बरन यहाँ गर्नु बसिहालौँ आसन अलि दिनुहुन्छ त्यतिकै बस्नु ल एउटा यता आमा ददी अर्को छ अरू बरन गर्ने भाइहरूको भइसक्यो यहाँ जानु भएन को पुरुष उहाँ हुनुहुन्छ देवाशिषी भित्र कता हुनुहुन्छ आदि श्याम ददिराम महाराज की जय एउटा बरण राखेको छैन है आसन सक्यो भने सक्यो एउटा बरण राखेको छैन यता भएको छैन अरे यता पनि भएको छैन अरे भइसक्यो रख त लु जाने आफ्नो आफ्नो आशा सबै ब्राह्मण आफ्नो आफ्नो पूजा गर्न भाइ ए त्यो लिएरै जाने हजुर पञ्चे विष्णोः नत्रयस्तु विष्णवे नमः भावयामि स्थापयामि आवनार्थे आसनार्थे अक्षतं समर्पयामि विष्णवे नमः प्रजापति शंकर भगवानलाई पनि ओय दक्षिणतराय च सम्म सदा शिवाय नमः भावयामि स्थापयामि आवनार्थे आसनार्थे अक्षतं समर्पयामि ओम ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः सम्म सदा शिवाय नमः प्राणप्रतिष्ठामि ओम मनो ज्योतिर्जुगतामाजस्य बृहस्पतिर्मं तनोतरिष्टं जन्नगं स्वयं दधातु श्रीवासयमानमो प्रतिष्ठा यहाँ छ यहाँ विष्णुवे नमः ओम समस्ताङ्गतस्नानम् ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोर्घं सरस्वती दुमन्त्रदा सोदेशे भवत्सरितः पञ्चामृतसानाते सुक्तोदकसानं वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि ओम युवासुवास परिवीतागास सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षोत्रचितियान्त समर्पयामि ओम तं गन्धर्वाघनस्तं इन्द्रस्तं बृहस्पतेः त्वमोघदे सोमो राजा विद्वन्यक्ष्मादमुच्यतं विष्णवे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि चतुर्खदिः प्रतिमोदतं विश्वतेः वसुवरिः अस्वाहि समार्यं समर्पयामि हाई माला तीनटा भेट्छ नि ते धूपं दीपं नैवेद्यं तीनटा दिन ओम ओम ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः सम्म सदा शिवाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि ओम
नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि सफलतामूलं द्रव्यदक्षिणां च निवेदयामि नमस्करोमि हाथ जोड़ेर प्रार्थना ओम ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः प्रजापतये नमः सर्वोपचारार्थे नमस्करोमि ओम अनया कृतया पूजया ब्रह्मा विष्णु प्रजापतिभ्यः प्रियन्तां नमः ओम महाकुण्ड ओम वास्तुपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापिते कुण्डम शिवमसवाय ओम कुण्डनाभ्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम विश्व ओम कुण्डयुन्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम कुण्डे कंठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम वास्तुपुरुषाय नमः आवाहयामि विश्वकर्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि यावनाथे आसनाथे अक्षतं समर्पयामि प्राणप्रतिष्ठामि ओम गन्धदातो विश्वे देवा संयमादयन्तामो प्रतिष्ठा प्राणप्रतिष्ठामि ओम महाकुण्डस्थदेवता फोटो अग्नेतम सन्निहितो भवः ओ अग्नेतम सन्निहितो भवः ओ अग्नेतम परमितो भवः ओ अग्नेतम अमृतितो भवः ओम महामनो ज्योतिर्जुगतमादशक्रियत्वतयकमिमं सर्वोपरिष्ठं जगगुं समिमं ददातो विश्वे देवा संयमादयन्तामो प्रतीचौ ओम प्राणप्रतिष्ठामि ओम अग्नेय तस्नानम् हामी नेपालतिरको गरौँ सूर्याय नमः ओम तन्नो अग्निति मंत्रस्य पामदरचेत छन्दो अग्निवर्णो देवताच्च होमे विनियोगः ओम तन्नो अग्निवर्णस्य विद्वन् देवचेतो अभयासि चाचितो वनितमहाचुजो दान यस्वागंसे ब्रह्मोद्यास्मद स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्यां नमः ओम स्वातन्न अग्निति मंत्रस्य पामदरचेत छन्दो अग्निदेवता आच्च होमे विनियोगः ओम स्वातन्नो अग्नि बभो तेने दिठो अचाउ चचो बैठो अवेक्षणो वर्णको प्रणिहि इदम अग्ने नमः ओम ये तेषमिति मंत्रच्छाभ्यां दर्शयते विष्णुते विष्णु विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सप्तमे विश्ववे मर्त्यो सर्गेभ्यो नमः ओम उदुत्तमेति मंत्र सूर्यसे परिषेत छन्दो देवता अज्ज होमे विनियोग ओम उदुतं वरुणः पासमस्वातवादं विवादगोसयाय अथ वयमादितपदे तव नागशोदिते श्यामा स्वाहा इदं वरुणाय नमः समांता संकल्प ओम महा ओम तक्षतोम विष्णुत्राय भाई को पत्र आत्रेय गोत्राय ओंक शर्मणे उत्सव नाम शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यम अहम संप्रदते छोड़ तत्सत नाम महा अनि ब्राह्मण भाई तिने नमो गोभ्यः श्रीमतेभ्यः सौरभीभ्यः च नमो ब्रह्मा ईरावस्कदिभ्यो गवे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ओम गवे नमः ओम आकृषेण रसप्रतमानो निवेशेन्यमतं मध्यन्मे गावो ममव्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदयं सन्तु गवापतिपसाम्यहम् ओम गवे नमः ओम महासन्नमस्करोमि ओम गवे नमः दान प्रतिष्ठा करो पूरा कर्म संस्कार प्रायश्चित भूतको भूदान से संगत सिद्ध्यार्थम इदं दान कर्म चूड़ा कर्म संगत सिद्ध्यार्थम एता काल का मनानुष्ठानात् उत्पन्नानां कालापादि स्वरूपान् निवारणार्थं कृतस्य प्रायश्चित कर्मण गोदान कर्मणि संगत सिद्ध्यार्थम
अलिकति शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्स्वेदेवः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव अब मामाकै पाला मिक्स कर दे यो दुईटै कहाँ राख्नु मामा बोलाइदिनु न एकैछिन मामालाई फेरि आउनु पर्यो आज सबैको मामा आज त्यो खाना र गरम पानी मिलाउनु अरे मिलाइयो ए उसमा किचन जस्तोमा बाबुलाई पनि यतै बोलाउनु कानको दाहिने भागबाट सुरु गर्ने अरे है यता मादाय छुरात्मा लिएर एकछिनै तिमी नानी तिमी उता त यता यता पछाडि पछाडि यहाँ साइडमा जाने साइडमा कि साइडमा बस्ने अगाडि बस्ने होइन ठिक हो त्यहाँ बस्ने पछाडि बस्ने है अगाडि बस्ने होइन पछाडि बस्ने अलिकति सुरु मात्रै गर्दै हुन्छ होइन हजुरले सबै कहाँ काट्नु सक्नुहुन्छ अनि उहाँले त फोनी मात्रै गरिदिनुहुन्छ बुढो यता आउनु न एकजना आउनु सफा भएको मान्छे चाहियो अलि छिटो हात चलाउने मान्छे आउन मामा त यसो उद्घाटन मात्रै गर्ने सर्जरी गरेको हात चाहियो दाइ भाउ एकैवटा बाबु टुपी टुपिएर भाइ त्यही तल त्यही नानी तिमीले अगाडिपट्टि थाप्नु ल या थाली पछाडिबाट अगाडि थाप्नु के अगाडि थाप्नु पछाडिबाट अगाडि भान्जा यता पछाडि आइस न यता हो त्यही बस तिमी यता बाबु दुःख भने भन्नुपर्छ ल दुःख भने भन्नु ल यत्रो समयसम्म मेरो देब्रे छ बाबु लो आउनु साइडमा अलिकति तल भेट्दैन थोरै अगाडि अगाडिपट्टि भेट्यो अरे मजाले गर्नु बस्यो बाबु मजाले अलि मजाले राम्ररी भिजाएर ल्याऊँ न मजाले भिजाउनु भुतालले होइन थालमा हुन्छ मजाले हुन्छ मन्ता त भन्नु अब अहिले अगाडि त कपालै छ त अहिले त कसरी गरे ल मामा भिडियो कलमा भए पनि मामाले एकछिन फोटो काट्दा हेर भनेर हो यता थ्याङ्क यू भन्नुपर्ने भयो तिम्रो ड्युटी ल अब आरामले गर्नुहोस् ल
बिल्कुल भिजाएर राम्ररी गरौँ है सेलिब्रेटीले थालीमा थाल्ने म सुरु गर्नु चाहिएको बेलामा हेर त ल यी लगाम अलिकति उहिले स्याम्पू लगाम ल एउटा लगाम त गर्नु एउटा पर्दैन एउटा बाबु थोडा आगे भाइ सुन्नु न बरु के नाम बरु हेरवास मिन्टे वही सानो राम्रो भयो होला नि स्याम्पू लगाएको भएन अझ मजा त्यही त एकदम पुष्प जरासम्म अर्को स्याम्पू छैन जरासम्म पुग्नु पऱ्यो कपाल बेच्नु पर्छ अब कुकुरले किन्छ सारा कपाल जति सबै टिपेर ल्याउ वाइफाई आमाले हो नि क्युआर अहिले त चलिहाल्छ धेरै पठाउनु पर्ने हुन्छ फेरि आज दुईटा त्यो पिचमा मात्रै यहाँ अलिकति बाँकी चाहिँ गोलो भएको छैन टेस्ट मलाई चाहिँ अलिकति यता ओम गोवर्धननाथाय ओम गौरे स्वाहा ओम सावित्रे स्वाहा ओम विजयायै स्वाहा ओम जयायै स्वाहा ओम देवसेनायै स्वाहा ओम स्वधायै स्वाहा मातृभ्यो स्वाहा ओम हृदये स्वाहा ओम पुष्टे स्वाहा ओम पुष्टे स्वाहा ओम आत्मनाग्रदेवताभ्यो स्वाहा ओम आकृषेण यो हजुरहरूको फोटो भएकोवाला हो कि हाम्रो फोटो भएको त्यही हो हजुर दुईजनाको फोटो आमा र छोराको आमा छोराको फोटो भएको हो ए यसमा लाग्यो हामी लाग्ने त उठाउँछु ओ आमेकले उठायो ल आमेकले उठायो ल आमेकले उठायो ओम व्यासाय स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा ओम कार्तिकेयाय स्वाहा ओम अष्टसिद्धिदेवताभ्यो स्वाहा ओम आदित्ये स्वाहा ओम दित्ये स्वाहा ओम देवमात्रे स्वाहा ओम स्वाहायै स्वाहा हजुर यताउति नि हेर्नुपर्छ झोकेर लिएर बस्यो नि त बाबाले नि यसो लिएर बस्यो लौरी घरि घरि फेरि त्यही झुल्नु मलाई साह्रो बेटा हेर त काटेसी हो काटेसी
अब त्यही हुन्छ दूर से देखा अंडे उबल रहे थे पास आके देखा गंजे उछल रहे थे यिनीहरूले हाँस्छ यो वरिपरि अलिक सेन्टरमा अलिकति पछि राख्नु यो नियमको हिसाबले यो सेकेन्ड पल ल दारी पनि हो र यही हो र त्यसको त अलि सेभिङ क्रिम त चाहिन्छ होइन किन उ हो इन्फेक्सन्सहरु इधर से लगाओ इधर खड़े होके लुगा खोल्ने यहीं से लुगा खोल्दिउँ त खोल लुगा खोल उसलाई लिएर जाऊ कामिरा एकछिन त एन्टिसेप्टिक काम गर्छ बाटोको भित्र ल्याइए भित्र लगेर स्नान गराएर जाऊ तिमी पनि जाऊ एउटा मात्रै यहाँ थालीमा छ एक एकवटा थाली बाबु कुते जानु दाजुलाई बोलाइदिनु अनि कालो झोला पनि दिनु अहिलेको ल एउटा जोगदान गरौँ त उत्सवले कतिवटा ल्याएका थिए पाला कम पढे है उत्सव ओम नमो गोभ्यो श्रीमतीभ्यो सौरभेभ्यो बचा नमो ब्रह्मसुता गन्धद्वारा दुरादर्श होइन यहाँका गाई कता गए चर्न गए के भाइले गर्ने हो त्यहाँ एउटा पैसा दिनु कहाँ जानुभयो राधे गाई ल्याउनु पर्यो चन्दन अक्षता पुष्पले पूजा गर्ने ओम नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभे भूतानां तामियोपवे श्रीअम्मा बाहुलाई टीका लगाइदिनु ओम गन्धद्वारा दुरादर्शामि पूजं करे जनमिश्वरेन्द्र भूतानां तामियोपवे श्रीअम्मा श्री सते लक्ष्मी जपतना बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशरोभ्यातं शनिघानां मम्मयि घाणं सर्वलोकमयि घाणं ब्रह्मणे नमः यसो जलका छिटा यसो ओम प्रसन्नां अब संकल्प गरौँ त अध्यय पूर्व संकल्प सिद्धि संकल्प गरौँ गुरुजी अमुक गोत्रस्य नाम आफू गोत्र अमुक नाम सर्वणे मम अमुक नामना कुमारस्य दिनपर्यन्तस्य कामाचार काम काम भक्ष सम्बन्धे सर्वदोष परिहारार्थम गोवृक्ष विद प्रचलित दैवं वनस्पति दैवतम अमुक गोत्राय ब्राह्मण आफ्नो गोत्र अमुक सर्वणे सुपूजिताय ब्राह्मणाय तोभ्यम् अहं सम्प्रदते तो छोड्यौं यसो गाईलाई प्रार्थना गरौँ कपिलेश्वर देवता प्रतिष्ठापन राखौँ दान प्रतिष्ठा अध्यग्रदश काम भक्ष काम दोष निवारण निमित्तकं कृतस्य गोदान कर्मै संगत सिद्ध्यार्थम् इदं वैदं प्रचलित दैवं वनस्पति दैवतं पूर्वोक्त गोत्राय सर्वणे ब्राह्मणाय तोभ्यम् अहं सम्प्रदते छोड़ दीजिए
परिक्रमा दिने गाईलाई यानि गानी पापानी जन्मान्तरको दान जदान सर्वाङ्ग सन्तोष दक्षिणा बटे बटे अलिकति घन्टडी दिने ओम नमस्ते कपिले देवी संसारमा बतारे दिजन तथामिदं प्रसन्ना भव सर्वदा अभिषेक गर्नु देव हो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेदि तो 8 वटा ती जनेउ कटौहरू छन् तिनीहरू यह पूर्व संकल्प सिद्धिरास्तो अमुक गोत्रस्य आफ्नो गोत्र अमुक शर्मणे ब्राह्मणाचार पवादीजाचार प्राप्त्यार्थं यज्ञोपवीत धारणा अधिकार सिद्ध्यार्थं यज्ञोपवीतानि ब्रह्मदैवतानि नाना नाम्ना गोत्रेभ्यो नाना नाम्ना शर्मणेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दातं मुसृजे छोड्नु अब ब्राह्मण टिको लाउँदै दिने हो यो अब 5 जना हुन्छ 5 जना लगाइदिनु 5 जना ल्याइदिनु ओम नमो नमः ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गो अब कति बज्यो अब उहाँ चाहिँ बाबा यता आऊ त यता आऊ महाराज जी ओम यज्ञोपवेदि मंत्रस्य परमेश्वरस्य तिष्ठुं छन्दो लिंगोक्त देवता सौ तस्मात् कर्मार्थान सिद्ध्यार्थम उपपवित धारणे विनियोग छोड़ दीजिए लु अब उठौं ब्राह्मण उठौं त 5 जना गुरुजी सदम पुरस्तात् आयुष्यवत्रं परिमन्द सोप्रां यज्ञोपवीतं बलमस्तुते अब आचमन गराइदिनु तपाईँ बसिहाल्नु बाबु चाहिने हात ऊपर गर त ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सजं पुरस्तात् आयुष्यवत्रं प्रतिमन्द सोप्रां यज्ञोपवीतं बलमस्तुते देवाय नमः नारायणाय नमः स्तौ प्रक्षाल्य ऋषे केशाय नमः मृगचारमा छैन मृगचारमालाई मनोमन कल्पना गरौँ अब दण्ड धारणको लागि लिङ्गोक्त देवता देवता एणयोत्तरीय धारणे विनियोग छोड कुमार हातमा कुमारको हातमा हुन्छ पछाडि पार्ने हातमा ल्याऊ यो मे दण्ड बोल्नु यो मे दण्ड इति बन्ध छ प्रजापति ऋषिरे ऋषिज्य दण्ड देवता दण्ड ग्रहणे विनियोग यो मे दण्ड झोली बाँधी ठिक छ ओम उदक्षतिमान्त ऋषि प्रजापति ऋषि दण्डो देवता जल चढाउने अरे कति दण्ड त्यहाँ राख्नु र आपो इष्टते तेषां सिन्धु ऋषि गादि छन्द आपो देवता अंजलि पूर्णे विनियोग ओम आपो इष्टमयो भवतान ऊर्जे ददातन मयरणाय चक्षुषे यो बहजिवतमो रस दशभाजयते नहंसते देवमातर तचारङ्गवामो यक्षाक्षे जन्मत आपो जनयता जनाः सूर्यलाई दर्शन गर्न मात्र रक्षते देव सरदाः शतकं श्याम सरदात् प्रभाम सदनः शतं मदीनाः श्याम सरदास्तं शतात् यस्वते युक्तं मह्यं को नामासी भने हजुर
कश्यप ब्रह्मचार्य से भवतः ओम इंद्रस्यति मध्य प्रजापति से लिंगोक्त देवता जपे विनियोग वो तो चल छोड़ दे भाई ओम इंद्रस्य ब्रह्मचार्य शिष्टावाहनम चार्य चक्षु अमुक सर्वणम आफ्नो नाम लेने अमुक सर्वणम भनेर 3 चोटि भन्ने अब आचार्यले कुमारलाई उठाएर हात जोड्न लगाई विनियोग गर्ने न त ओम माहम प्रजापते प्रत्यक्ष प्रजापते ऋषिर लिंगोक्त देवता रक्षणे विनियोग पश्चिमतिर फर्कने अद्व्यः दौसेभ्यः परिददामि उत्तरतिर फर्कने द्यावा पृथिवी व्यस्त परिददामि विश्वे देवता भूतेभ्यो परिददामि आकाशतिर सर्वे व्यस्त भूतेभ्यो परिददाम्यश्चै तल भूतिर भाइ हजुरले त्यो अभिषेक गर्ने एकाव्य चित्रस्यो अध्येह अमुक गोत्रस्य अमुक सर्वणे अमुक नाम सर्वणो गीतावेक्षणं रूपः ब्रह्मकर्म गर्जित अमुक गोत्र अमुक यजमानले भन्ने यथाविधं कर्मं कुरु करवामि ब्राह्मण देवैः अस्मिन् कर्मणि ब्रह्ममेव यजमान भवानि अरे त्यसको मुच पनि हाल्नु एकैबाट अब हुन्छ बेलपत्र पनि छ अरे भाइ खाइदिए त तपाईँ मिलो यो कहाँ राख्ने होला यो एउटा प्लास्टिकको झोला अग्नि पूजन एकचोटि आचमन पनि गरायो अग्नि पूजन गर्नु ओम चत्वारि सिंहत्रयो अशपाता द्वैक्षे शब्दाक्षा सोऽक्षादितावतो विषपोरो रविति महोदेव वद्या आविवेश दुबाको माला पछि हो पछि सर्वोपचारार्थे गन्ध अग्नि पूजन गर्नु भयो सर्वोपचार बाबा नमस्कार औजाला कुछ हटाउनु पर्छ एउटा बत्ती लाउनु आज मात्रै अग्नि निद्या मात्रै चंद्र इंद्र देवता आज होमे विनियोग इंद्राय स्वाहाय इंद्राय नमः अग्नि मंत्र से प्रजापति ऋषि चंद अग्नि देवता आज होमे विनियोग अग्नि स्वाहाय अग्नि नमः सोमाय मंत्र से प्रजापति ऋषि चंद सोम देवता आज होमे विनियोग सोमाय स्वाहाय सोमाय नमः ओम भूर्भुवस्सु छंद अग्नि वरुणो ते देवेति आज होमे विनियोग ओम तन्नो अग्नि वरुण सवितं देवसेनो जीजो यजिषो वनितमातुजो दानवेश्वर एकाग्नि प्रमोद्यास्मात् स्वाहायं अग्निवर्णाभ्यां नमः ओम स्वातन्नो अग्नि इति मन्त्रस्य वामदेशेति एकं स्वाभोरेति स्वाहायं अग्निवर्णाभ्यां नमः ओम आयासाग्नि इति मन्त्रस्य वामदेशेति छन्द अग्निदेवता आज होमे विनियोग ओम आयासाग्नि जानकृतजातासान्मत्यामितो मया असि अयानो जिग्मयस्यानो दैवी कल्पमुस्वा इदमग्ने नमः ओम येतेष्णविन्दस्य वामदेशेति छन्द वर्णो देवता विष्णु देवता मरुतो स्वर्ग देवता च होमे विनियोग ये देशतं वर्णामेश संजज्ञा भाषा विद्या महंता देवेन अभ्यसब्दोत विष्णु विश्वे मुञ्चन्तो मरुतः स्वर्गाः स्वाहायं वर्णा सत्ते विश्वे विश्वदेव मरुद्यो सत्ते विवादं ओंसयाय अथा वयमान कृतवेदमनाग सत्यदेश्यामान स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहायं वरुणाय नमः ओम प्रजापते मंत्रस्य प्रजापते छन्द ओम अग्नि श्रेष्ठ के छंदो गायत्री छंदो अग्नि देवता देवता श्रेष्ठ के होमे विनियोग अग्नि श्रेष्ठ के अग्नि श्रेष्ठ के नमः
ज्योति अमुक गोत्रोत्पन्नस्य अमुक नाम र मम उपयंग होम कर्मणि कृतागे दो भक्षण रूप ब्रह्म कर्म प्रतिष्ठामिदं तन्मूलपात्रं ते भनिसन छोडिने अब अलिकति ओम एउटा भिडियो गर्नु अमुक शर्मा अध्यय अमुक शर्मा सर्वोहम मम कुमारस्य मोचनकरणार्थं प्राक्तिन ब्राह्मणां भोजयिष्ये पेरा खानु ब्राह्मणलाई भनौ अब त्यो छोड्दिउँ मैले पेरा पछि खानु ओम अब सोध्ने एकचोटि हजुरले आचार्यले सोध्ने ब्रह्मचारी असी भने सोध्ने कुमारले भने आसानी आफो सान भन्ने आचार्यले सोध्ने कुमारले भने अस्नानी आचार्यले सोध्ने कर्म कुरु कुमारले भन्ने करबामी गर्दछु जहाँ हामीले कर्म बताउँछौँ त्यो तिमीले गर्छौ भन्दा गर्छु भन्ने अब आचार्यले सोध्ने फेरि माम देवा सुसुप्ता दिनमा नसुत्नु भने अब कुमारले भने न स्वापानी म दिनमा सुत्दिनँ दिनमा अरू काम गर्छु आचार्य सोध्ने महादेव सोध्ने ओम वाचम यक्ष भने सत्य बोल्ने भन्दाखेरि अब कुमारले भने यक्षानी सत्य बोल्ने आचार्य भोजन बनाउन लागि भन्दा कुमारले भन्ने आज धानी यो पुरानो जमानाको कुरो है आजको होइन जानुपर्ने आपो सान कुमारले भने अस्तरवि एवच नमो ब्रह्मसुताभ्य च पवित्राभ्यो नमो नमः ओम कवे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ओम गन्धद्वारन्द्राणां ग्रहाणानाम् अनुगत्य सम्पादनपूर्वकं शुभफलप्राप्त्यर्थम् इमां गामारुद्रदेव दैवता काम तत्प्रत्यानां निभूतः प्रचलितद्रव्यं वा वनस्पतिदेवताम् अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे पूर्वसुकृताय ब्राह्मणाय तुभ्यम् अहं सम्प्रदते गायकी प्रार्थना गर्ने कपिले सर्वदेवानां पूजनीय क्षीरोणि संगत सिद्ध्या इदं वनस्पतिदेवतां पूर्वगोत्राय ब्राह्मणाय तुभ्यम् अहं सम्प्रदते क्षणं गायले परिक्रमा देव यहाँ जब जन्मान्तरनि जात वाणी लक्षण दक्षिणा यसो नामे विद्य संसारणदा विद्यदा सन्नावसरता यसो अभिषेक गर्नु देव शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखमयः रोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव वा एतै अमुक नामो अम्मा आफ्नो गोत्र नाम लिएर हो गुरु भवन्तम अभिवादये दुईटै हात दुईटै हात यसरी दुईटै हात एउटा गुरुतिर भन्छ यता मैले अभिमान स्वीकार गरेँ उता पनि गरेँ यताबाट वहीँमै ढुकाएर भाइको नाम लिएर आयुष्मान भव कुमारलाई एउटा भिडियो अब यो गायत्री मन्दिर सुन्ने बेला चिरञ्जीवी अब हजुरबा आएपछि गोविन्दाय नमो नमः भन्दै यो होइन आमालाई थाहा होला आमालाई थाहा होला ओम यजुर्वेदाय नमः ओम सामवेदाय नमः ओम अथर्ववेदाय नमः के समयमा
कतिचोटि दिनुभयो मन्त्र कतिचोटि सुनाउनु भयो बाबा कतिचोटि सुनाउनु भयो मन्त्र कतिचोटि सुनाउनु भयो ए भा 3 परिक्रमा दिलाइदिनु उठ बाबु डन्डा लिएर उठ खम्बा बाहिर कुनामा लट्ठी कुनामा लट्ठी अटाउ कुनामा फेरि ढोक बाबु यता ल्याउनु त डन्डा ढोक न ढोक ढोक फेरि धोती ढिला गर्नु ल यो फेरि आइ जस्तै भयो होइन उसले छाता बेचेको घामबारीबाट वारेन्टी त छ तर घामबारीबाट धोती लाज पहिरिकेर बस्नु न आफ्नो ठाउँमा आउने त्यही राखिदिन्छ अहिले त्यो हिँड्ने ओम महा एजा माम सुत्रवा सोम समकरो स्वाहा एउटा एउटा ल्याऊ प्रजया पशु विवर्षसेन समिन्दे समिन्दे जीवपुत्रो ममाचार्यो वेदव्यां साम्य ओ ब्राह्मण आसन आयुष्मान यशस्वी तेज ब्रह्मचार्य सगुण स्वाहा सबै रहेछ भाइ एकैचोटि फेरि 5 वटा देवामा सुन्द्र समुना समरो तेस्रो स्वाहा दातमम देवानां जगत समिता असि स्वाहा एवं मनुष्यना वेद सदिको भोया जाम स्वाहा अब यो जराउनु पर्ने बढ्नु यस्तो गर्ने आगो जराउनु अघि कामे दिस तातो बना फेसमा मुम्बा लैजान तातोबाट अहिले कामे दिस पूजा गर्छ गालामा भाइ यस्तो दुई हात त्यसो गर्नु दुई हात मुख सेक्ने दुईटैले आयुर्ध अग्नेस्यायुर्मे देहि फेरि मुख सेक्ने ओम बाचोदा अग्नेची बाचो मे देहि फेरि मुख सेक्ने ओम अग्ने यन्ने तन्मा तन्मा उन्नन्तमा अप्रेणः फेरि मुख सेक्ने ओम मेधामे देवा सविताङ दाता फेरि मुख सेक्ने ओम मेधामे देवी सरस्वती विदाता फेरि मुख सेक्ने एदा असिनो असिनो देवा दाता फेरि मुख सेक्ने ओम अथ अङ्गन्यासन गरेर एउटा विनियोग गर्नु त सुने ओम चक्षुर्मे आप्यायतां दुईटै आँखामा छुने ओम महाश्रोत्रमे आप्यायतां दायाँ हातले बायाँ हात बायाँ हातले जाने यस्तो उल्टो गरेको देवता पूर्णावती होमे विनियोग अमोर्दानन्दे एक कथा के सुन्दै हुन्छ पूर्णावती यहाँबाट गुरुजी दोबारा हात नलाउने
अग्निलाई अभिवादन गर्ने भाइहरुलाई लगाइदिनु भाइ हात जोड्न लगाउनु युक्त कौशिक गोत्र युक्त गोत्रं गोत्रमणसिक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक नाम सर्वोऽहम् भो वैश्वानर भवन्तम् अभिवादये भनेर अग्निलाई ढोक्ने सो भाइ हो वैश्वान ओम अमुक गोत्र युक्त कौशिक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक नाम सर्वोऽहम् तान्दिने विनय वरुणं त्वम् अभिवादये कलशलाई प्रणाम गरोहम् आफ्नो गोत्र युक्त कौशिक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक नाम सर्वोऽहम् भो त्वम् अभिवादये गुरुजीतिर फर्केर यसो अभिवादन गर्ने भनिराख्ने भवती विचार में धीरे छोटे करने
अरू के बाँकी हुनुहुन्छ ओम प्रजापते स्वामिं प्रजापते नमः देवेभ्यः स्वामिं देवेभ्यो नमः ऋषिभ्यः स्वामिं ऋषिभ्यो नमः सदाय स्वामिं सदाय नमः मेधाय स्वामिं मेधाय नमः ओम सदसुष्पतये स्वामिं सदसुष्पतये नमः सदस्वतये नमः ओम ऋषिभ्यः कर्मण आप्या प्रजावती गणमीव ध्रुवा अस्मिन् रूपतस्य तव भूरि हरिः ओम वसुः पवित्रं ब्रह्मणे स्वाइदं ब्रह्मणे नमः ओम संद्रव्य स्वाइदं संद्रव्य नमः ओम प्रजापतये स्वाइदं प्रजापतये नमः देवेभ्यः स्वाइदं देवेभ्यो नमः ओम ऋषिभ्यः स्वाइदं ऋषिभ्यो नमः ओम श्रद्धायै स्वाइदं श्रद्धायै नमः
ओम मेधाय स्वाइदम मेधाय नमः ओम सदस्वते स्वाइदम सदस्वते नमः अनुपते स्वाइदम अनुपते नमः ओम व्याध्वरिते नमः व्याजन प्रजापति ऋषि रे ऋषि क्रमणा गायत्री ठेवनोठम छन्दाम श्री अग्निवाय सूर्य देवता देवता अत्र समावर्तन करणे आदेव मे पूर्ण पात्र प्रजापति देवताय ब्राह्मणाय प्रणते नमो भूयासा ओम स्वाहा तस्मैलाई अब पाँचवटा घाटीमा यो देवीको त्राय घम भरि नाइने देवले काट्नु कुममा अन्नु आफै चाहिएको पनि हृदय छातीमा लगाइदिए अब फेरि कुमारले बोल्ने हम अम्क नाम सर्व हम नाम भन्ने हो वरुण त्वम अभिवादे कलशमा ढोक्ने हम अङ्क भित्रकोशी गोत्र तन्नो अम्क शर्मणो हम हो सूर्य त्वम अभिवादे सूर्य भगवान ढोक्ने भित्रकोशी गोत्र तन्नो हम अङ्क शर्ण भो गुरु त्वम अभिवादे ढोक्ने आयुष्मान भव भन्ने गुरुले भन्ने अङ्क गोत्र तन्नो अङ्क शर्मण आयुष्मान भव अब जलले सड्कने कलश समर्प्यामि नमस्कारामि ओम महेश्वराय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरामि नमस्कारामि ओम गन्धाक्षरामि समर्प्यामि नमस्कारामि ओम ब्रह्मणे नमः ओम वामनाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्प्यामि ओम मध्यप्रदेशेमच ओम वरुणा सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्प्यामि नमस्कारामि अब थोड़ा ल सक्यो अब यति हो अघि पनि 1 घण्टा अगाडि पनि त्यही भने थोड़ा होइन हेर्न हाल न आफ्नो ठाउँमा आएर बस जति बेला यी भन्दो रहेछ अब त्यो उपभूतधारे विनियोगम यज्ञोपवीतम ओम यज्ञोपवीतम परमं पवीतम प्रजापते यसा जगन्नाथायुषिमग्नं प्रतिपन्न यज्ञोपवीतम बलमास्तु तेजः परिरक्षितः ओम एवं मंडल वैमात्रं सर्वसानि रक्षतु ब्रह्मार्पणं ब्रह्माग्नोर्ब्रह्माहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं अन्नं ब्रह्मरसोपे महेश्वर एवं जगत् ओम प्रजापते सोम अग्नये स्वाहा आचरण ओम अंत सर्वभूतेषु पूजयामि सुदमुखा तमेकं सर्वकारो आपो ज्योतिषोमितम्मा अभिदोपस्तरणमसि स्वाहा ओम प्राणाय 5 घाँस भन्यो त्यसैले ओम प्राणाय अगाडि आएको भन्दा पछाडि हेलो गोविन्दाय नमो नमः अलिकति तिल छ भाइ यता चाहिँ एकछिन छोड्नु न एकछिन रोकिदिनु न देवा भद्रं वक्षे माक्षविजत्रा तिरैरङ्गैतु सुभागं सतन विर्वसे महि देवहितं यदायोः सतमेन्द्र शरदोऽन्ति देवा जत्रा न चक्राचर चन्दनो
नामपुत्रा सहोदरपितरो भवन्ति पञ्चजनादितर्जातमदितजनित्वम् देवः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी स्तुति बत्तीमाथि छोडिदिने तुलसी अब सङ्कल्प गर्नु न त्यो ब्रजमंडलांतर्गत सप्तपुरी मथुरापुरी मंडलांतर्गत श्राद्धा महाराज परम पवित्र वृंदावन नाम स्थान मध्ये दामनल कुंडे श्राद्धा मोहन कुंडे आसन भवन मध्ये श्री भगवते राजा मोहन सन्निधाने समस्त स्थापित देवतानां सन्निधाने पुराण पुरुषोत्तमाय गोविंद गोपेश्वराणां गोब्राह्मणानां सन्निधाने षष्ठी संवत्सराणां मध्ये षष्ठी संवत्सराणां मध्ये सिद्धार्थिनाम संवत्सरे सूर्य उत्तरायणे उत्तरगोरार्धे वसन्त ऋतो ज्ञानतो वा बाल्य यौवन अवस्थातो दीपज्वालन निवेशाधि अर्थकाम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ बोल प्राप्त छोड़ दिने जो अब पूजा त्यो बत्ती जलाउनु भाइ ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रात् वायुष प्राण समुखात् अग्निरजायत ओम दीपनार्दीप ज्योत्यै नमः तो तिल दिउरने म यहाँ नाम लिँदै जान्छु ठाकुरजीको हजुरले तिल थोरै तिर्दा होला तिल भाइ आटम पूजयामि ओम वनहे नमः नेत्रे पूजयामि ओम रवये नमः कर्णो पूजयामि दामोदराय नमः नासिकां पूजयामि हरये नमः मुखं पूजयामि रुद्राय नमः कंठं पूजयामि शेषाय नमः स्कंदौ पूजयामि जगद्व्यापिने नमः बाहुं पूजयामि निरंजनाय नमः उदरं पूजयामि ओम फलाध्यक्षाय नमः नाभिं पूजयामि विश्वरूपिणे नमः कटिं पूजयामि जगत्प्रभवे नमः जंघे पूजयामि ओम स्वप्रकाशाय नमः पुरो पूजयामि ओम स्वयं ज्योतिषे नमः जानुनीं पूजयामि ब्रह्मणे नमः पादाग्रं पूजयामि ओम धात् ब्रह्मणे नमः शिरः पूजयामि ओम विष्णवे नमः सर्वांगं पूजयामि पानी समर्पित चन्दन गाइछ छिटाएर दिउँ पैसाहरू छ भने एक एकवटा पैसा सैसा राखिदिउँ अबिर अघि पूजाको भयो अब यो जलाउने सङ्कल्प है पादको पादकानां तथा पादपानां तथा रजो भस्तायं ज्ञानतो जानतो वा भ्रमण लोभात् कामा कामा म सल्के थियो कपुर छैन बिस्तारै अब त्यहाँ राखिदिने यसो परिक्रमा लाउने राधा कृष्ण भन्ने नाच्न जाने छ भने नाच्ने त्यही फुल हटाइदिने वृन्दावन बाँके बिहारीले सुन्नुभयो उहाँहरूको हजुरको पत्ती लिन्छु भनेर भनिसक्नुभयो अब त्यहाँ जलाउने अर्पण गर्ने अब हामी यहाँ श्रीसुक्त पुरुषहरू हवन गरौँ दिदीहरू उता बत्ती जलाएर त्यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ नाच्ने के अरे अब पास हो यसो आरती गर्दै जान न त्यताबाट यिनको घुम्नेको लिए त्रेता कुण्डलय काले तलनित वनमाला जय जय मुनि जनमानस हंस जय जय देव हरे घुमाउनु फेरि ए उता उता मन्दिरभित्र घुमाएर अमल कमल दललो जन भव मोचन जय जय देव हरे
होइन बाबुलाई होइन मन्दिर एक चक्कर घुमाएर ल्याउनु ऊपर उठाइदिनु खोलिदिनु एउटा अर्को बाँकी छ नृत्य नृत्य थोड़ा और नृत्य अभी मिलेगा खाने के लिए।
पुग्यो निचे राख्दिसे हो पात्रं जनयन्तु देवाः ओम सबै छ गोला राखिदिनु हजुरले आफ्नो हातले घिउ उठाएर त घिउको धारा घिउको धारो एकजनाले घिउको धारो दिलाउ न भाइ तपाईले दिनु हजुरले हात लगाइदिनु भाइले ओम महावसो पवित्रमसि सतधारं वसो वसो पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रमसि सतधारं सविता पुरातु वसो पवित्रेण सतधारं कामदुक्षा स्वा तो भक्खै बसके पनि हुन्छ के फरक अब यस्तो गरौँ आरती पनि बनाइराखौँ है यहाँको दिवै छ फुर्के धर्के जाएन फुल फुल धर्के रहेछ श्वेतवारः कल्पे वैलसत्वात् मन्वन्तरे अष्टादीं सतमे कलियुगे कलियुगस्य संसारे भाग्ये भागखण्डे जम्बूद्वीपे अल्पवितरणो ब्राह्मणानां सन्निधाने षष्ठी सूर्य उत्तरायणे उत्तरगोदार्धे वसंत ऋतु महामंगलप्रदमासानां मासोत्तमे मासे चान्द्रायणे सूर्याणे फाल्गुनमासे शुभे शुक्लपक्षे अद्य द्वितीयायां शुभपुण्यतिथौ अद्य गुरुवासरवितायां श्री सूर्यधारा स्तनेधारा चिते चित्वाश्वत्रियकाचितेषु सकलग्रहगणगुणविष्टाय मध्येह शुभपुण्यतो अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं भेदकौचिकोत्पन्नोऽहं अमुक नाम्नोऽहम् आफ्ना नाम ओम सपत्निकोऽहं सपरिवार सहितोऽहं श्रुति स्मृति पुराणोक्तफलप्राप्त्यार्थं कृतस्य मम बटुकस्य मम बालकस्य नाम लिनु बाबुको बालकस्य यत्को कविता कर्मणि साङ्गत सिद्ध्यार्थं निर्णतादित्व परिपूर्णार्थं पूर्णपात्रदानं यो पूर्णपात्रदान कसलाई दिने हो कसलाई कसको तब शरण ब्राह्मणाय उत्सव शरण ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते मैले दक्षिण दिएर लाग्यो त्यो भाइको हातमा दिनु उता गुरुको हातमा दिनु शुक्रबार शरण ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते त्यो पनि भयो आरती जो एकदम आरती छिट्टो बलि गरिहालौँ कि हाल बलि गरौँ बलि आज भनिहाल्छ बलि यसो घुम्नु न गुरुहरूलाई दिएको राम्रो हुन्छ हजुर बस्नु छ कि